News Africa, amakuru ku gihe. News Africa, iterambere ry'Abanyarwanda. News Africa, menya ibigezweho. Amakuru yacu reka tuyahere kuri M23 yatangaje ko yamaze kubohora umujyi wa Sake. Umuvugizi mu bya politike wungirije w'umutwe wa M23 Oscar Barinda yatangaje ko bamaze kubohora abaturage bo mu mujyi wa Sake. Ibi akaba yabitangaje mu kiganiro cyihariye yagiranye na Radio 10. Amakuru aremeza ko yafashe uwo mujyi wa Sake mu munsi w'ejo ninjoro. Oscar Barinda yagize ati Sake ubu twamaze kuyifata, intare za Sarabwe zamaze kuyifata, zibohora abaturage na leta kuturwanya twabirukanye, dore ko bari biyambaje abana bakiri batoya ndetse n'amabandi yose batoraguye batize ibijyanye n'ibya gisirikare, batari bazi no gufata imbunda dore ko birukaga birasaho. Ingabo za leta twazirukanye zigera mu mabambiro mu Mugunga. Uyu muvugizi akaba yatangaje ibi mu gusobanura itangazo ryari ryasohowe n'umutwe wa M23 uhumuriza abaturage batuye mu mujyi wa Sake kuko bagomba gutuza, dore ko M23 igiye kubegera ije kubabohora ibakura mu maboko y'umwanzi. Umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike atangaje ibi nyuma y'uko impande zihanganye muri Kongo zamaze igihe zihanganye bikomeye muri uyu mujyi wa Sake, bikaba byaratumye ingabo za SADC n'iza MONUSCO zijya muri uyu mujyi kugira ngo hongerwe imbaraga mu ngabo za Kongo. Ibi kandi bikaba byarongeye gushimangirwa na Minisitiri w'Umutekano muri Kongo Jean Pierre Bemba, aho yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru akabwira abaturage ko bakwiye kumenya ko izi ngabo zose zifatanyije na FARDC mu kurwanya umutwe wa M23. Abakurikiranira bya hafi ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko imirwano idashobora gukemura ikibazo gihari, ko bagomba gukurikiza amabwiriza n'amategeko n'amasezerano leta ya Kinshasa yagiranye n'umutwe wa M23. Dore kandi ko uyu mutwe wa M23 ntacyo biyibwiye, dore ko yamaze kurwana ikaba imaze kugota umujyi wa Ngoma, ukaba uyu mujyi uri mu Cyeragati. Imirwano ikomeje kubera mu nkengero z'umujyi wa Ngoma mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa yafunze imihanda yose ihuza aka gace n'ibindi bice bya teritwari za Kivu ya ruguru. Radio Okapi dukesha iyi nkuru ivuga ko umujyi wa Ngoma ari we murwa mukuru wa Kivu ya ruguru unize, ukaba udafite uburyo buhuza na teritwari eshatu ziwukikije. Inyeshyamba za M23 zimaze kwigarurira imihanda yose mikuru ijya muri teritwari ya Rutsiru, Masisi, Rubero na Minova. Iki kinyamakuru kivuga ko nta yindi nzira ishobora kwerekera Ingoma iva muri biriya bice byari bitunze umujyi wa Ngoma. Abagore ngo bakora inzira ndende yo mu kibaya cya Kivu bakajya gushakisha ibiribwa ahitwa Minova. Ikibaya cya Kivu niho honyine hashobora guha amahirwe abatuye Ngoma bakajya hanze yayo. Radio Okapi ivuga ko bitewe n'iyo mpamvu ibiciro by'ibiribwa byazamutse cyane mu mujyi wa Ngoma. Abaturage barasaba leta kugira icyo bakora mu maguru mashya ibintu bitarakomera abarenga miliyoni 2 batuye muri uyu mujyi wa Ngoma. Amakuru avuga ko inyeshyamba za M23 zagose agace ka Sake, hari naho honyine hari hasigaye inzira ishobora kuva mu cyaro ikagera Ingoma. Gusa umupaka w'u Rwanda na Kongo urafunguye, cyakora muri Kongo bafunga saa 9 z'amanywa zuzuye. Bye bye nakagaruka.